Hano turi mu mujyi wa Musanze ndani. Mu mujyi wa Musanze urabona izi ni ngabo za Sadeke ndetse n'iza Afrika y'Epfo. Zose ngizi zirazamutse kabisa. Hano rahibereye. Hibereye 5 kwa 5. 5 kwa 5 kabisa, murabona ko barazamutse. Ingabo za Afrika y'Epfo n'iza Sadeke zaciye mu Rwanda kugira ngo bazabone ukuntu babohereza iwabo. Ibirori turakomeza kubohereza ejo mu gitondo hano Musanze, ni Tour du Rwanda. Ibirori turacyabibahereza show, nta mpamvu yo gucikwa. Murabona ko barazamutse i Kigali, baraherekejwe n'imodoka za military police. Military police kabisa urazibona. 5 kwa 5 kabisa no mu mujyi wa Musanze, urabona ko baherekejwe. Urabona ko muherekejwe kabisa, zimaze guhita. Urabona ubu ngubu masaha make ziraza kuba zigeze i Kigali. Ubu ngubu turi 2:32, 4:10 ziraba zageze i Kigali. Nabonye rero abasirikari ba Afrika y'Epfo ndetse n'izindi ngabo za Sadeke nyuma yo kwambukira ku mupaka wa Grand Barriere uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu barazamutse aho bazahurira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe. So nari Rugirishema Ali Kevin hano mu mujyi wa Musanze, 5 kwa 5 turi kumwe. Bye bye. Hano turi mu mujyi wa Musanze ndani. Mu mujyi wa Musanze urabona izi ni ngabo za Sadeke ndetse n'iza Afrika y'Epfo. Zose ngizi zirazamutse kabisa. Hano rahibereye. Hibereye 5 kwa 5. 5 kwa 5 kabisa, murabona ko barazamutse. Ingabo za Afrika y'Epfo n'iza Sadeke zaciye mu Rwanda kugira ngo bazabone ukuntu babohereza iwabo. Ibirori turakomeza kubohereza ejo mu gitondo hano Musanze, ni Tour du Rwanda. Ibirori turacyabibahereza show, nta mpamvu yo gucikwa. Murabona ko barazamutse i Kigali, baraherekejwe n'imodoka za military police. Military police kabisa urazibona. 5 kwa 5 kabisa no mu mujyi wa Musanze, urabona ko baherekejwe. Urabona ko muherekejwe kabisa, zimaze guhita. Urabona ubu ngubu masaha make ziraza kuba zigeze i Kigali. Ubu ngubu turi 2:32, 4:10 ziraba zageze i Kigali. Nabonye rero abasirikari ba Afrika y'Epfo ndetse n'izindi ngabo za Sadeke nyuma yo kwambukira ku mupaka wa Grand Barriere uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu barazamutse aho bazahurira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe. So nari Rugirishema Ali Kevin hano mu mujyi wa Musanze, 5 kwa 5 turi kumwe. Bye bye.